Ini ada sami kelas 4 sareng sami sani dahat suk semayang lan terus nisin bapak nih raini sani makin kecunduk malih ring pembelajaran bahasa Bali. Cunduk malih ring pembelajaran bahasa Bali. Ini sedherek punika ring sareng-sareng atur pangastupan pangidani. Om Swastiastu. Mungkin aturan doa belajar sareng-sareng ini Om Namastu Nama Sidam Om Sidirasi Darasi Wasiswa. Ya lalu sami banget terus nisin bapak untuk malih makin makin pelajaran bahasa Bali. Dumugi hari ini lalu sami anak-anak semua kawentenannya atau keadaannya lagi sehat, lagi bersemangat, tetap bersemangat nih, walaupun situasi pandemi COVID-19 kantor mewabah puniki ya kan mesti gering agung untuk mungkin punika anak-anak ada sami tetap nih menjaga kesehatan dengan untuk menerapkan protokol kesehatan nih prokes. Tetap anak-anak geje-geje ngangin masker, tetap cuci tangan, menghindari kerumunan, kemudian malesiki mengurangi mobilitas. Enten-enten perlu anak-anak ke margini sampun ke margini. Dan kan mungkin sampun mewabah punika mawinan pemerintah wonten istilah PPKM sene mungkin karena makin mangden suwe latur apa ingin materi rainani sane makin mungkin punika krune lingga lan krune tiron sapunapi nggih krune lingga miwah krune tiron sapunapi aran krune artos krune makin latur apa nggih ring session pas lanturipun. Nggih lanturan mungkin ring slide selanjutipun berikutnya. Nah, sedurung ngelantur ring krune sane kepaos wau, tapi sane aturan apa wau punika mungkin anak-anak mangdo uning napi nike krune. Nggih krune ring bahasa Indonesia niki patut teken kata nggih. Jadi kata kumpulan niki kumpulan beberapa huruf dari suku menjadi kata nggih. Ike madan krune. Kalau dalam bahasa Indonesia madan kata nih. Lantur. Mungkin definisinya nih krune inggih punika pupulan suara tawi aksara suara tawi aksara sane benten artinipun krune kewangun untuk mekudang-kudang wande. Wande inggih punika marupa bagian saking krune. Nah niki artes krune nih. Jadi kumpulan saking aksara baik aksara suara maupun aksara wianjane niku kumpulan menados wande satu suku kata. Dari beberapa wande dari beberapa suku kata digabung nikalah menjadi krune. Niku pengertian krune. Lanjut mungkin ya. Nah mungkin bacakan krune niku akeh nih. Jadi macam-macam krune, macam-macam kata niku banyak nih. Oke. Nah ngiriki di sana pelajaran anak-anak itu wantah kekade. Nggih, sana mungkin dijapang apa ring ka pertama puniki krune lingga. Krune lingga yang bahasa Indonesia niku patut teken kata dasar. Jadi kata dasar kata yang belum mendapat imbuhan itu dalam bahasa Indonesia. Yen krune lingga krune sane kari melalung. Melalung berarti tengangan api tengangan baju, tengangan tanun dan sebagainya. Berarti dereng boleh bawa pengatur pengiring mewah seselan. Jadi dereng nganggo pengangge. Jadi krune lingga krune sane durung boleh pengangge krune menekadi pengatur pengiring mewah seselan. Lanjut apa mungkin?
Nah mungkin kruna lingga wonten macamnya anutang ring wanda, anutang ring suku kata. Nah mungkin contoh-contoh ini mungkin anak-anak perhatian ring lain nih. Kruna lingga awanda, kruna lingga satu kata. Nih, satu suku maksudnya ini satu suku. Umpami dike wonten buk, don, lo, jam, dan nyoh, wonten bah, wonten tuh, wonten joh. Miwah sani siosan anak-anak mungkin ada sing contoh sani siosan jane anu taring kruna lingga awande nggih. Buk anak-anak uneng buk nggih, debu nika bahasa Indonesia. Don, daun niku nggih. Lo niku perempuan, panggilan untuk perempuan. Yen muani niku ten awande nggih. Muani niku lung wande nggih. Niwasane sosan nggih. Mangke laturan wonten kruna lingga sane kalih wande dua suku kata. Nggih. Umpami wonten dikiring contoh jalan. Nggih, jalan yen bahasa balene niku jalan. Yen bahasa Bali lena ada mesin niku marga. Nah niku nggih, padha mesin ruang wangdo niku nggih. Sampat niku sapu nggih, daki kotor niku nggih bahasa Indonesiane. Kipas tapi malih ni siosan dosa anak rereh dikering. Contoh nggih, sane jumlahnya dua wande. Nggih. Sane nomor 3 wonten kruna telung wande atau 3 suku kata. Nggih. Contoh iki nggih. Sepeda. Suku kata se, pe lan de niki telung wande nggih. Jendela. Nggih, anak-anak yang ngitang bahasa Bali ke aksara suara A yang ngomong bahasa Bali diucapkan namun tulisannya tetap A nggih. Sepeda. Anak maca sepeda. Sepeda ini masuk bahasa Bali, masuk juga bahasa Indonesia nggih. Jendela, jendela. Nggih. Keladi, buluan. Miwah sani siosan nggih akeh niki contoh-contoh kruna lingga sani telung wande. Juga kan anak diusang kira-kira ring nanti evaluasi akhir punika wonten soal-soal sani menyangkut tentang kruna nggih. Selanturipun kruna lingga petang wande, 4 suku kata. Nggih, 4 suku kata. Umpami wonten iki lili gundi, celebingkah, celekontong, kalimaya. Ayo malih. Contoh susan niki wonten nggih lili gundi niku nama pohon. Nama punyan-punyanan wonten lili gundi. Celebingkah niku belah-belahan geteng kemudian celebingkah nggih. Kemudian kalimaya niku ada binatang kecil niku nggih. Niku yang imsak atau kemenih niku kalimaya. Ayo malih. Sani siosan wonten nggih jurusan anak wajan ring buku apa nggih. Selanjutipun kruna lingga 5 wande. Iki terdiri dari 5 suku kata. Wonten kati wawalan, kali saswan, tambulilingan. Ini malih siosan nggih wonten niki. Jadi kati wawalan itu buah naga anik ude nggih. Pucil mana kati wawalan nggih. Kali saswan itu ane serangga jenis binatang kami rumah ring temuke niku nempel nggih niku madan binatang kali saswan. Tamulilingan niku sane mekobar niwasani sosa nggih. Mangke lantur apa? Selanturipun. Nah niku sane wau kruna lingga ampun contoh-contoh kruna lingga utawi kata dasar
sane awande, dua wande, telung wande, tang wande milah iwah limang wande. Niku kerulingan niku nggih. Kruna lingga kruna sane durung oleh pengangge. Nah, mungkin lalu tambah kruna sane nomor kalih iki kruna tiron. Kruna tiron inggih punika saluring kruna sane sampun oleh pengangge. Berarti kata dasar yang sudah mendapat imbuhan. Imbuhan itu wonten telu dengan bahasa Indonesia bahasa Bali patuh niku. Nggih. Wonten boleh imbuhan pengater berawalan di bahasa Indonesia. Wonten anggen seselan berarti sisipan berarti di tengah kata niku nggih di tengah kruna niku sisipkan nggih. Wonten pengiring berarti niku di belakang kruna lingga di duri adanya pengiring pengater pengenter di muka niku nggih. Niku anak-anak menduning jenis-jenis imbuhan ring jroning kruna tiron wonten telu nggih. Nggih lanjut apa mangke contoh-contohne. Nah mangken lanturang indek kruna lingga sane ampun boleh pengater dados kruna tiron. Pengater a e me nir ke wonten pari wonten pati nggih. Iku jenis-jenis pengater. Pengater siosan akeh nggih. Jadi contoh pengater niku akeh niku nggih. Iki contone enten niki dimon nggih mangke enten anak-anak bingung nggih. Wonten pengater e ketambah antuk kruna lingga ukun dadi aukun. Nggih niku berarti kata dasarnya ukun man pengater dadi aukun. Lali man pengater me dadi malali. Malali tulisannya ngetang dibaca melali dados. Tapi tulisannya malali. Male boleh pengater nir male. Ajak pengater boleh pengater ke jadi ka ajak. Laksana boleh pengater pari laksana. Wonten kruna lingga ingat boleh pengater pati dados pati ingat. Wonten contoh lenan guna kruna lingga guna boleh pengater nir guna. Patu jare nir malu. Nir guna. Nggih. Pari laksana. Pari cede. Cede kata dasarnya nggih. Pari. Pati jika wonten pati ingat. Pati ditambah kruna kapluk. Pati kapluk. Nggih. Purung. Pengater pati purung. Nah niku nggih. Pati kapluk, pati purung. Nah niku diwasani sesan contoh-contoh niku wonten nggih. Apalagi ke pengater akeh niku. Aukun, aimpang, abadi. Nah niku istilahnya nggih. Istilah-istilah jenis kata teken wilangan niku nggih. Nggih lanturang mungkin. Nah mungkin imbuhan ring kruna tiron nomor kali wonten seselan. Seselan niku ring bahasa Indonesia patut teken sisipan disisipkan di tengah sebuah kata nih pada huruf pertama nggih disisipkan. Wonten daler seselan punika ditaruh di depan. Jika jadi ditaruh di depan yening kruna lingga punika diawali dengan aksara suara. Niku perbedaannya nggih. Jadi seselan punika pada umumnya samian genah di tengah di belakang huruf pertama. Bukan cukup katanya di belakang huruf pertama. Terkecuali kruna lingga atau kata punika diawali dengan aksara suara a i u e o e niku seselan niku ditaruh di depan di muka. Ini contoh nggih. Sareng
yen tambah seselan in dadi sinareng. Nah nggih in S pertama sa S celepang ke in dadi sinareng. Sang sayu tambah seselan dadi sumang sayu. Tapak tagingin seselan el dadi telapak. Gudung tagingin seselan dadi geruduk. Nggih. Surat mau contohnya lena nggih. Tapi cocok selane seselan in tadi sinurat. Nggih. Contoh seselan misalnya guyu. Nggih. Seselan tambahin jadi gumuyu. Nggih. Itu. Gigi. Jangan seselan jadi gerigi, gerigi. Nah, ke contoh-contoh seselan sani napi istilahnya in al biar pangalung apalan ke seselan ring bahasa Bali inumbler. Ingat ampun ya inumbler in al nih ke yang ke awalin untuk aksara bianjane atau huruf mati nih ke ditaruh di tengah di belakang huruf pertama nih lanjutan kan. Nah nih ke wau seselan ampun wau apa sak niki yen seselan punika diawali dengan huruf hidup seselan punika ditaruh di depan ke pengecualiannya diawali dengan huruf a i u e o umpama alap a kan di depan nih ke jangan seselan jadi umalap. Ini u di muka dan di muka dan umalap. Usap. Jadi seselan inusap. Iwah nilai nangge ini ke pengecualian nih. Makin lanturan untuk pengiring. Jadi anak-anak pengajar ampun, pengiring ampun, seselan ampun, iki pengiring. Jadi anak pengiring ini ke jenis imbuhan sani kegenang ring belakang keruna lingga nih pengiring jadi pelajaran jadi makin keriting ke pengiring an pengiring pengiring in ne ang ajak wati nih wati contoh puniki kuang keruna lingga kuang tambah an dados kuangan ajak pengiring a jadi ajakku laib dengan pengiring in jadi laibin yang tambah pengiring yang pengatur a pengatur b jadi malaib ke pengatur nih jalan pengiring ini jadi jalani dan aksara kunisani siosan tulis ditambah pengiring ang jadi tulisan margi tambah ang margiang tulut tambah ang jadi tuludang nah, kemudian praga ditambah pengiring wati jadi praga wati praga wati nih ini ke contoh pengiring nih nah samian sekali ini nyai wau kruna lingga sane ampun boleh pawawah atau imbuhan pengatur seselan wah ini kamu aja kruna tiron nih nih ambil saumingnya dalam lanjut Pak. Oh ini yang jelas ini sedurung apa nyinap wali apa ngelingan anak nih kruna punika pangsan kruna nika akeh nah definisi kruna nika kumpulan makundang-kundang wande menados kruna kruna punika saking pelajari makin wadah kruna lingga mewah kruna tiro kruna lingga kruna sane durung boleh bawa atau durung boleh imbuhan sedangkan kruna tiron sampun boleh imbuhan punika wonten pengatur utawi awalan wonten seselan utawi sisipan wonten pengiring utawi
apa ini istilahnya akhiran dalam bahasa Indonesia. Krune sampun pole pawa niku ngadan krune tiron. Niku nggih dua jenis krune sane pelajarin rainane mangke anak-anak nggih krune lingga lan krune tiron nanti contoh-contoh wau nggih. Jadi mugi-mugi anak-anak sampun ngerti, sampun ngresep napi sane terang Pak Iwau yen sampun ngresep mriki materi pembelajaran sinep Bapak untuk ngaturang parame Santi. Om Santi, Santi, Santi. Enggih, semua.